بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mahuli in kawaun na to pangadjian hamahapon ini amadat ulum al-Quran amunain at-tafsir usuluhu wa masadiruh. Tafsir usul puunannya wa masadir jama' sin masdar amuin mga references pangawaan mga kitab ilmu tafsir amuin pangadjiun na to mahal ka in aw panghati ta sin mga kakitab-kitaban tafsir banghaw no pagkaon biyadinin aturan sin pagtafsir sin mga ulama naam hasupaya aun panghati ta mga parakala ito muna inhati sin tafsir halugha ma'khudatun min al-fasr kaya wa sa ring kalima al-fasr inhati sin fasr bima'na al-kashf wal-ibana pagbukis iban pagpasawa pagbukis iban pagpasawa amati ma'na sin al-fasr naam bangha istilah biyutang sin mga ulama inati sin tafsir huwa ilmun yufhamu bihi kitabullah siyanin ilmu kapahaman mo hasabab niya in kallam sin Allah Ta'ala al-munazzal amu imtiyaturun pa Rasul sallallahu alayhi wa bayanu ma'ani iban pagpatarang sin mga ma'na sin ayat wa istikhraju ahkamih iban pagpagwa sin kahukum-hukuman sin Quran wa hikamih iban sin mga wisdom hikam jama' sin hikmah amati ma'na sin tafsir bangha istilah siyanin ilmu kaingatan muhasabab niya kapahaman muhasabab ni kitab sin Allah Ta'ala amun piaturun niya hanabi na to Muhammad sarta pagpatarrangun in ma'na ma'ani sinamu in ayat wastikhraju ahkamih iban pagwaun in kahukum-hukuman wa hikamih iban sin mga wisdom makaraylon halaw hikmah ilmu kapandayan na aun kayamanan mga ulama mag-usal sila sin kalimat ta'wil badalan an at-tafsir biasin Imam al-Tabari law niya at-ta'wilu fi kadha at inin ta'wilan niya law nin ta'wilan sin ayatin unin sabihin natin sin ta'wilan na inati sin ta'wilan pagpakayon sin mga ulama kayamanan mga ulama piyagsibu nila nati sin ta'wil iban sin tafsir ang sila imyan in ta'wilan sin ini ay bima'nin tafsiran sibu sumakawa aun piyagbidaan sin ta'wil iban sin tafsir ang piyagbidaan sin ta'wil iban sin tafsir muna in at tafsir kiyawa siya rin hafasar pagpasawa ang pang ta'wil kiyawa siya rin haaul al-aul inhati sin aul na'am ar-ruju' in pagbalik dahil haala yaulu awlan al-aul ar-ruju' amin pagbalik na'am bangha istilah technical meaning sin ta'wil law sin mga ulama inhati sin ta'wil bayanu ma yarji'u ilayhi ma'na al-Quran bimuqtada al-qawa'id wan-nazar ad-daqiq inhati law niya sin ta'wil pagpasawa sin bangunin balikan sin ma'na sin ayat yaw tabi aun yan ayat in ma'na niya bihain sumagawa in kamaksuran kamatunan in uwi sin ma'na niya bihain tamam bang muma'nahan in kalahilan amuin ini sa in kamaksuran niya in uwi sin ma'na niya amuin niya namuparata inamuin pagpatarang sinamuin bang uning kamatunan tuod unoy namuin kabayaan tuod sin ayat yaon in pagtag kanya ta'wil tamam bang unin namuin balikan sin tudjuhan kamatunan sin ayat kamaksuran niya in pagtag sin mga ulama at ta'wil
Naam, bimuqtadal qawaid, asabab sin pag-usal, sin result, sin amuin qawaid, mga aturan, wan nazarid daqiq, iban sin pag-atud, amuin daqiq, amuin accurate, amuin tiyarok tud marayaw, sin pangatud sin manus. Iban tiyali tud marayaw, sin manus. Na, atin niya, in ta'wil malawum din sin tafsir. Aw niyan tafsir, maanahan sadya kay min ayat bihain. Sa di mo kapahamanin hakikat, amuin maksud tudsin, haliusin ayat yun, amin maksud tudsin ayat, naam, bangunin balikan niya, atawakan maksud tudjun niya, naam, arapon inyad to, kabakan mo siya hawno, hatawilang kan din mga ulama kaywanan mag-iyan, in ta'wilan long sin ayat bihain. Yasin biyadi. Yasin ayat sin Allah Ta'ala, idha jaa nasrullahi wal fath. Bang mumanahan, idha jaa, apabila dumatong indaraugan sin Allah Ta'ala wal fath, iban maukabnin hula Makkah. Inyan to tafsir sin ayat. Unang maksud sin ayat, at ini maksud sin ayat, in Rasul sallallahu alaihi wasallam masuok na mapatay. Tamin layo. In ayat na mayta, in tafsiran niya, pabila rumatungin, partulungan sin Allah Ta'ala. Na, ada pun, in ta'wil, amoy maksud, kamaksuhan sin ayat, haliusin amoy ayat yaon, bima'na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam gaytaan na kita sin Allah Ta'ala, sin masuok na in ajal niya. Masuok na in ajal niya. Sa mayta, maukab na in Makkah, sumud na paa kami Islamin mga tao, atin niya, umus na in risala sin Rasulullah, mapatay. Arafto? Na, inyan hambuk na yung mga nagbigdaan sin tafsir, iwan sin ta'wil. Koy. May tadto, kaya pahaman bihadto, sabab sin qawaid, amuin mga aturan, wan nazarid daqiq, iwan sin amuin pagtali, maparok na kuman. Amin nazar daqiq niya, tinamin accurate pagtali. Tamam? Nazar. In nazar na nibo kun atud sa amin pagtali. Malaw. Naam, an nazar daqiq. Tamam ya Shaykh? Bihaun. In masadir sin tafsir. How kita magkaunin references sin tafsir? Naam. In tafsir, mga jamaah, ginisan in aturan sin pagbaktol sin kitab tafsir. Tabi. Ginisan in aturan sin pagbaktol sin kitab tafsir. Aun yan kitab tafsir pagtaon at tafsir bil ma'thur. Ini. Aun yan at tafsir bil ra'i. Aun yan at tafsirul ishari. أو التفسير الفقهي أو التفسير المعاصر. انتبهوا معي. إني ilmu haraka lampan yung karungan iban mahang inihipag hido. Bang bukon ha mga murid ya kanyo amuin long tamatuyo mangad. In tafsirul ma'thur, in hatis in tafsirul ma'thur, amuin tafsir tafsiran in ayat sin ayat. In tumafsir sin ayat, ayat. Atau in tumafsir sin ayat, hadith. Tamam? Unin pagtag sin tafsir, nabaktul. In tumafsir sin ayat, ayat day sabsibu niya. Atau kan in tumafsir sin ayat yung hadithin Rasulillah, atawakan qaul sin mga sahaba. Unin pagtag sin tafsir bihadto, at tafsir bil ma'thur. In hati sin bil ma'thur, amuin tafsir bil ma'thur, haamuin kirakan ta riwayat, kirakan ta ayat atau riwayat ding Rasulullah iban sin mga sahaba. Unin pagtag sin tafsir bihadto, tafsir bil ma'thur. طيب نعم. Hatin yung tafsir bil ma'thur. Bang kaya ba ita yung kitab yan, kitab tafsir ma'thur. Hatin yung kitab yan,
inhantang sin pagtafsir niya, tafsiran niya ayat, inhipanapsir niya ayat daysa. Atawa, inhipanapsir niya bang bukun ayat, hadith, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawa qaul sin sahaba. Nah, biasin biad din. Biasin kitab sin Imam At-Tabari. Kitab isiyo, dihaon, suway ka maghapal nga sin kitab. Kitab ini katana, ilmu hipagihindo ini hakalig. Sa hindoon ko kanyo, di-simplify ko na kanyo. Bang manaon na sa sumud palamun. Muna kitab. Kitab Jami'ul Bayan. Kita niyo? Jami'ul Bayan fi tafsir al-Quran. Jami'ul Bayan fi tafsir al-Quran. Hisin nagbaktul kanya, nagbaktul kanya hi Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Hi Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Kakilahan si hadang hi Imam Tabari. Sabihin siya rin Tabariyah. Tabariyah Urdun. Naam. In Imam At-Tabari rahimahullah, in kitab niya tafsir, in aturan sin pagtafsir niya, tafsir bil ma'thur. Kano nawapatin Imam Tabari rahimahullah, nawapatin Imam At-Tabari tahun 310 tubo. 310 nawapatin Imam At-Tabari. Naam. Dia din misal niya. Dia sinamuin yafsiran niya amun siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Dan law niya sinamuin mga yanugharaan mo ni'mat ghairil maghdub, bukum biya sin mga dan sin mga sila maghdub aboy karong sihan niya. Yafsiran nila yung maghdub hisyo mga Yahud. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukun day sa bamoy mga sila nalalawng. Hisin makmaksud sin nalalawng amoy nasaran. Aw mo sila naka amuin long tabihan, naka sila sin tafsiran in maghdub amunayn Yahud, in amuin ad-dallin amuin mga nalalawng amunayn mga Nasarani. Sabab sin riwayat sin kaybanan mga sahaba na mayta sin in maghdubi alaihim amunayn mga Yahud, in dallin nalalawng amunayn Nasarani. Ang kan sila nakatafsir sin bihadto sabab sin awn riwayat in maghdub alaihim Yahud, in dallin amunayn mga Nasarani. Naam. Daing mga kitab tafsir ma'thur, تفسير القرآن العظيم كان إمام ابن كثير. تفسير القرآن الكريم كان إمام ابن كثير. إنغانيا هي أبو الفداء عندنا لينيا هي أبو الفداء إسماعيل ابن عمرو الدمشقي. لين سينها دمشق، لينها دمشق السيري. أبو الفداء إمام ابن كثير دمشقي. دمشق dan siya Damascus. Naam. Nawapat siya sintahon 700 kapituan tagupa. 700 kapituan tagupa. Dan mga kitab tafsir bil ma'thur, lubab at-ta'wil fi ma'ani at-tanzil. لباب التأويل في معاني التنزيل كان إمام الخازن. من إمام الخازن. نعم. إشنغان سن إمام
Al-Khazin, ingan niya hi Abul Hasan Ali ibn Muhammad. Hangkan siya tiyawag khazin liannahu kana khazina kutubi khaniqah السميساطية بدمشق. Hangkan siya tiyawag khazin, inalis yung khazin niya magtataw. Naam. Sa mabambuk siya magtataw si mga kakitab-kitaban ha Dimashq. Kitab sinamuin khaniqah السميساطية ha Dimashq. Hangkan siya tiyawag ni khazin. In kitab niya tafsir al-Khazin, tafsir bil-ma'thur. Tafsir bil-ma'thur. Yan dah sambil beliau, naon 2 volume. Nah. In kitab sin Imam al-Khazin, kiawa niya ring ha kitab sin Imam Baghawi. Yukhtasar niya ring ha kitab sin Imam al-Baghawi. Summarize niya. Summary sin kitab sin Imam Al-Baghawi amunay Maalimut Tanzil. Kitab Maalimut Tanzil. Inhikali ikaupat kitab Al-Jawahirul Hisan. Al-Jawahirul Hisan fi tafsir al-Quran lil-Tha'alibi. Lil-Tha'alibi. Isingan sin Imam Tha'alibi Abu Zaid Abdul Rahman ibn Muhammad. Nawapat siya sintahun 800 kapituan tagulong. 800 kapituan tagulong. Pila na yung taon sinahapal yung kitab tafsir, references sa kitab tafsir. Pila? 4. Nga ninyo kuno. Ang panagnanuno, Jami'ul Bayan fi tafsir al-Quran kan Imam al-Tabari. Kan Abu Ja'far al-Tabari. Tafsir al-Quran al-Azim kan Imam Ibn Kathir. Yan da, sambil biyaw yan da kitab. Ini kaupat Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil al-Imam Khazin. Ini kaupat Al-Jawahirul Hisan kan Imam Al-Tha'alibi. Hoy. Okay na, lumatun kita mari pahikarwa. Pagtagon at-tafsiru bir-ra'i. Pagtafsir bir-ra'i labay hapikilan. Ar-ra'i labay pikilan iban pangannal marayo bukun ra'i rin di naghinang-hinang yutok-utok sadya wayong pangadidi. Ra'i maksud sin ra'i rin di yusalin pikilan, yusalin mga kawaid aturan ha mga nahwu iwan hakatan na amsambil na katafsir. Tama mo ning pagtagsin bihad to tafsir bil ra'i. Amo yung pagtafsir sin mga mufassirin liyabay ha amo yung pamikil sumagawa nangamdos ha adawat amuin ha mga kapanya panbiya si mga ilmu balagha, ilmu nahwu, ilmu sarf. Naam, asabab sinamuin aun ilmu niya kapaamuin kapanya panya ilmu yaw nakatafsir siya sin ay unin pagtagsin kitab bihad tafsir bil ra'. Bukunin ni tabihu. Bukunin ni tafsiran yutok-utok sadya. Ha? Kasi mga kaywa na magbuwa Facebook yan in Laylatul Qadar kuno doon babae kuno magbuwa. Tabihu. In mga biyan tawik sinyo magtuig o magdungog mga tao tiyo makupur sabab ayat sin Allah Ta'ala namuin maanahan nila bukun maran. Mataw diyan diha magbuwa. Naam. Isa dahil nga mga tafsir bil ra'i amuin iusal tiapsiran nila in ayat nangambus haamuin kapanyapan ipagtatafsir biya sin mga nahwu, sarf, ulumul Quran, iban sin mga ilmul balagha, iban sin amuin kapandayan ilmu katan, dahil nga mga kitab bihan, tafsirul kasyaf. Tafsir al-kasyaf. Hisyu intagda po sin kasyaf, in Imam al-Azim, in Imam az-Zamakhshari. Makilahan siya, in Imam az-Zamakhshari. Ingan sing kitab niya, complete ngan sing kitab niya. Al-Kasyafu an haqa'iq at-tanzil wa uyun al-aqawil fi wujuh at-ta'wil. Awa sing kitab niya Al-Kasyafu an haqa'iq at-tanzil wa uyun al-aqawil fi wujuh at-ta'wil. Isin nagbaktol
in Imam Az-Zamakhshari rahimahullahu ta'ala sumagawa insiyay insya mu'tazili mu'tazila mu'tazili sumagawa in kitab niya among tafsir malinta aw sadya i'tizal aw sadya madhhab i'tizal na'am makatan yun inshallah subhanahu wa ta'ala indang lay niya jarullah indang lay niya si Imam Az-Zamakhshari jarullah ingan niya to Mahmud ibn Umar nawapat hi Mahmud ibn Umar amunin Imam Az-Zamakhshari tahun 503 tagwal 503 tagwal 538 paunahan nyo yan kataan maturi maglikaw naam at ang kay ba yung pangalan niya in Imam Shafi'i nakauna pa rin Rasul sallallahu alaihi wasallam o mga subihan sabay ito panghati siyang mga wafayat aming mga tahon kawafat pangalan niya nakauna naam kitab hikarwa Anwarut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil kan siyang kitab Anwarut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil kan Imam Al-Baydawi rahimahullahu ta'ala in Imam Al-Baydawi ingan niya hi Abul Khair Abdullah ibn Umar Al-Baydawi naam nawapat siya sin 600 kasiyaman tag-isa 600 kasiyaman tag-isa yung Imam Baydawi rahimahullah wa kana qadiyan ang buksin nila yung mga qadi manghuhukom maingat dahil nga hula Faris sa mga rendi na mga Iraq Iranin ipusan si mga ulama na kauna zaman na kauna damit yan yung kitab Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil kan Imam An-Nasafi kitab Ra'i Raysa at niya kamumuhan dahil magnahu kaw magsarf kaw magbalaga kaw kuan kataan inyusan tamam nilayon to rin mga maana di po siya tafsira in Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil kan Imam An-Nasafi ingan niya hi Abul Barakat Abdullah ibn Ahmad An-Nasafi rahimahullahu ta'ala nawapat siya sin 700 hambu 701 nawapat in Imam An-Nasafi sambil yun ipaghindo yung tafsir niya ang mga azhar ipaghindo in tafsir An-Nasafi alhamdulillah nabassa namuha ko anha masjid alhamdulillah in Baydawi damikyan ha madrasa Al-Kashaf naam research Kashaf kitab hikaupat Ruhul Maani kitab da pula labi kuhaan volume Ruhul Maani isyun tagda po sin kitab Ruhul Maani in tagda po niya in Imam Al-Alusi tamam in Imam Al-Alusi ingatod sin kitab Ruhul Maani في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني كان إمام الآلوسي إنغانيا هي محمود أفندي الآلوسي نوابت سياسنتهن hangiru 200 kapituan ang buksay ni Sheikh Kabir hahula Iraq dahil siya hula al-Iraq in Imam Al-Alusi hi Abu Thana in kitab upat kitabin ni tafsir in tafsiran nila birra'i kata tamam na in hikatu ginisan sin tafsir at tafsirul ishari tabi parukan yuman ayawin iyan amo yan maumuin hinangon pamato simang lalaw magtafsir sablaw na yung kamo yung tafsir ishari maumuhan hinangon nila ang kapital nila tamam unin hati sin tafsir al-ishari in tafsir al-ishari pagtakon sin kaywan ng tafsir al-sufi tafsiran sin magtatasawuf hati niya in tafsir al-ishari tafsiran nila yung mga ayat habukun ma'na min lahim na tafsiran nila sinamuin
mga isyarat magsud papikilan amoy nakatatapok day hakaybanan amoy tagha sadya humwa ha mga mano siya amuin sutsi iban malalinak kalpikilan diya siya ni Kwan diya unuway ni isyarat amoy biya dagbos bukon amoy makna lahim sa amoy tagha magsud pao isyarat sadya rin hatuhan Rabbul Alamin naam sarta mag-atap ibansin mga kawaid ha bahasa Arab. Yung pagtagsin tatapsiran bihatu tafsir al-ishar. Tafsir al-ishar. Sumagawa ha tafsirul ishari tabiho. Di tayo maunsin syara' malain ka na un syurut. Un syurut. Kung uno na sadya yung sumud pa mo mandali mo tafsiran. Kasi nagtafsin si Laylatul Qadar lang na inbukong kuno doom babae. Babae lang sinamoy habuk tawid. Hauno ba naka? Marit kaya wala yung mga tasbiyabas. Nagdagabukdong, naka siya rin din. Naam. Muna, isa, ay yakuna lahu syahidun syar'iyyun yu'ayyidu. Subay aun dalil. Tumabang, sinkorek inamuin isyarat sumud pauna. Isa. Ikarwa, subay mag-atap in tafsiran isyari niya pakawaid sin Arab. Subay mag-atap inamuin tafsiran niya among tafsir isyari yon ibansin kawaid sin bahasa Arab. Na yung pangasuwa mo yung nakaw na nagtafsirin. Tafsiran ni Laylatul Qadar babae. Aw baha Arab mag-iyan Layla inhati sin Layla babae. Aw mag-iyan magtatafsir aw magpakay Arab Laylatun inhati sin Laylatun babae. Way. Nakalaw kan yung nakaani ring hatas biyabas. Di tayo mo ng mga biyan kaputingan katan, kalawman. Wa maaktarahum, matawid sila yan. Yan, halawm sin Facebook matawid. Tabmayta, na kuma may ibang fans biyan, kuma mga kuan likes, pagkus na makasin na. Bagus mang lupang na. Mang lupang na. Tafsir isyari lang. Na. Inhikatunya, wa alla yakuna lahu mu'aridun syar'iyyun wala aqli. So, wayroon umupos kanya hasyara. Wayroon sumulang kanya hadith atawa ayat atawa uno-uno. In hikaupat, alla yudda'a anna at-tafsir al-ishari huwa al-murad wahdah duna dhahir. Subay niya hibayta. In tafsir ishari yaun, bukun na amutod yaun maksud, sumagawa, simay patsadyahat talpikilan niya, mag-atapiwan sin ma'na sin ayat, wala simulang hakawain sin Arab, tayo maun siya sin siya. Tayo maun siya sin siya. Yan din yung mithal niya. Yasin farman sin Allah Ta'ala إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين hawaktu siya iyan sintuhan niya aslim inati sin aslim surrender ko yapsiran sin kayo ng mga ulama amoy mutasawwifun in aslim na hindi bima'na law niya akhlis pagtulus ikhlas na kamtangan niya aslim in original ma'na niya surrender ko mi'anahan niya pa amoy akhlis pagtulus ikhlas wayron sala niya kay maun sin syara wayron day sab amuin simulang kanya na tatay maunin biyan sa bang wayroon sumuport kanya dahil hadithi man haaya atawa aun simulang kanya atawa wala na nagkubda ni man sin muqtada sin lugha al-arabiyya di siya tay maunin tafsir isyari pagtahon niya na uno naman yung kitab na baktul ha tafsir isyari amuin imamu dua kitab na iban na sin kaybanan sa in amuin lang ta tano gamuin kitab duway ni tafsir al-Quran al-Karim kan Imam at-Tustari kan Imam at-Tustari rahimahullahu ta'ala Imam Tustari nga niya hi Abu Muhammad Sahl ibn Abdullah at-Tustari naam nawapat siya sintahon 200 kapituan tagtu 200 kapituan tagtu Hijri nawapat ni Imam at-Tustari ingan niya hi Sahl ibn Abdullah at-Tustari rahimahullahu ta'ala in kitab niya tafsirul Quran al-Azim damik yan din ha mga kitab tafsirul isyari lataiful isyarat lataif al-isyarat kan Imam al-Qushayri kan Imam
Al-Qushayri rahimahullahu ta'ala. Naam. Imam Al-Qushayri nganya hi Abu Al-Qasim Abdul Karim ibn Hawazin Al-Qushayri. Nawapat siya sintahon upat nga katus kaanuman taglima. Upat nga katus kaanuman taglima. 465 Hijri. Nawapatin Imam Al-Qushayri rahimahullahu ta'ala. Aun yang tafsir, mga references sa kitab tafsir, aming pagtaon at tafsirul fiqhi. At tafsir al-fiqhi. In tafsirul fiqhi, aming tafsir, inhiyal gaantod simana nafsir din hukuman, syara, hukuman. Naam, tafsiran niya lang tabihan nila aming mga wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ang sa ito ayah, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Imbagai biyuhit faran sin Allah Ta'ala. Bang sila hikahugit, ang papagdukoon pa. Inidda, tumakad siya, di pa siya man siya magbana. Tumakad siya, hakin hawawaran niya. Thalathata quru, 2 quru. Ano yung quru? Yagkhilafan sin mga ulama. Lang sin kaywanan yung quru, jama' sin qar, imma'na niya at-tuhur, sutsi. Bang imma'na niya sutsi, magma'na yung ayat, 2 panutsi. Lang sin kaywanan, in qara' dahil nilaw niya al-hayd. Amo yung pagbulan. Atin niya tumakad siya 2, pagbubulan, bang mapuasan pa siya man dyan magbana mo yan, tinidda sin babae, pagbulanon pa, biyugit siya sin bananya. Naam. Salas sayon nila yung mga bihainin hukuman, hamadhab sin Imam Shafi'i, hamadhab sin Imam Abu Hanifa, kitab tafsir yan. Hamat tutulin niya halgaan nila, hiya highlightan nila. Uning kitab, pagtag bihad to tafsir, التفسير الفقهي. التفسير الفقهي بيأسم كتاب أحكام القرآن لأبي بكر الرازي كان إمام جصاص. أحكام القرآن كان جصاص. إيشين جصاص؟ إن جصاص نعم سيني بقس مفتي سنهلا عراق إنغانيا هي أبو بكر أحمد ابن علي. نعم kakilahan sihangan al-jassas. Sabab in usahan niya maghinang sila jis. In jis biya simento, biya puti yan. Ang kanang pagtagkan niya, jassas. Nawapatin Imam Jassas rahimahullah tahun tunggatus kapituan. Tunggatus kapituan Hijri, nawapatin Imam Naam Abu Bakr al-Jassas. Naam. Damikyan dahil mga kitab, amo na yung kitab, kaya nga tanyura, Al-Jami' li Ahkam al-Quran li Abi Abdillah al-Qurtubi. Kan Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. In kitab si Imam Qurtubi, kitab tafsir fiqhi. Fiqhi. Atin yan, highlight niya rin doon, ihalgaan niya ito doon, mga mas'ala hukuman fiqhiyya. Ingan sin kitab niya, Al-Jami' li Ahkam al-Quran. Yan nasama rin doon. Al-Jami' لأحكام القرآن الإمام القرطبي. شنغان سن إمام قرطبي إنغان سن إمام القرطبي رحمه الله أبو عبد الله محمد ابن أحمد الأندلسي. دين سنه أندلس من أندلسيا. القرطبي إن أندلس لا دقلا أو دين هلا هلون يا قردوبة بنها عرب قرطبة بنها عرب قرطبة بنها إنجليز قردوبة. تمام. Na in siya tao siya din sa Spain, halaw siya Andalusia, halaw pa siya sin Andalus, ha Cordoba siya, ha Qurtubi. Ang kanil pagtag ka ng Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, nawapat siya sin tahon, unong nga gatos kapituan tagis. Unong nga gatos kapituan tagis. Na, amo yan in references sin mga kakitab-kitaban sin tafsir. Nabihaon mataod na kitab muasir. Unin natin sin muasir, amin mga bago na kataan. Amin piagsabot ko kanyo kataan, mga kutub kadima. Amin mga old books, biyaktol na ko. Nabihaon mataod na kitab tafsir, na kwan-kwan na sin mga ulama, aw niyan kitab adabi, aw kitab law niyan at tafsirul manhaji, ambok na rin doon yung kitab tafsirul munir. Sino nagbakto sin tafsirul munir?
amin nang po tag pila tayo. Tag 7. Tafsirul Munir takula. Yaw halong mo pisaw. Nagbaktul kanin Imam الشيخ وهبة الزحيلي. الشيخ وهبة الزحيلي نعم لينها علماء في الشام لينها دمشق. لينها دمشق. نعم. ما تعود mga kitab لو تبيان باسم mga kitab التفسير الواضح كان شيخ محمد محمود الحجازي. نعم. أو yan mga kitab متى mga hadyul Quran ila al-hujjati wal burhan. Na. Nain pagtagsin mga kitab bago na al-kitab al-mu'asir. Ang pensyapot ko kanyo ni katan masadir kutub qadima amin mga nakauna. Tamam? Naam, amin mga silain. Mahal ka kay ngatan nyo bang unin tafsir ma'thur, unin tafsir bil ra'i, unin tafsir ishari, unin tafsir fiqhi, unin tafsir mu'asir. Kalik ka labayan na wala na to nasabot. Aun pagtaon maratibut tafsir. Labang, mga lambang sin tafsir. Binisan lambang sin tafsir. Now, law sin imam Ibn Abbas radiyallahu anhu لو سي الإمام ابن عباس التفسير 4 أوجه وفكر الإسلام في تفسير أو سي الإمام ابن عباس تفسير وجه تعرفه العرب أو من تفسير أي تنسم مع عرب كفهما لنا ربها سننا. نعم. أو اللون تفسير لا يعذر أحد بجهالته ويلون ما اكسنتد هنكتو أمن جاهل سيها تفسير كيف تنسبير هي أو من تفسير تعرفه العلماء علماء بالمكائنة رب سنمو أو اجتهاد كقند يلي إن مع عوام بمكائنة أو من تفسير لا يعلمه إلا الله ومكائنة كنية منبقون أمنين الله سبحانه وتعالى ولن pagyanong tafsir way makaingat mangbukon Allah Ta'ala namun yung mga alamul ghaib mga jin, sulga, narka, yung mga malaika way makaingat sin hakikat ni daong bukon Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Upat yan lang sin Imam Amuin Imam Ibn Abbas rahimahullah ta'ala. In sakit simud pa kakitab-kitaban sin tafsir 2. Muna pasal sin Israiliyat. Taud sin habal Israiliyat. At sin Israiliyat amoy mga suy-suy dahil mga banwa Israel. Dahil Yahud, iban sin Nasarani. Nakalamu kayo pa, kitab tafsir. Naam, hazaman sin sahaba sa launa. Naam, pagdatong sinamuin, zaman sin mga tabi'in, timaod na to, wayro na nag-ayak, nagka na sadya, sambil nakasud pa kitab at tafsir. Ikaruan niya in sabab, kaya lamma sin kitab tafsir, kaywanan, sabab sin laong tabihan, amoy pagtaon hadful isnad ang kaywanan magtatafsir magsabot mga hadith magkaid na yung sanad sin hadith ina magkasabot mga isyong nagriwayat sin hadith sambil malawa na to di na kaingatan kabatukan mga isyong nagriwayat sahih ka atawakan bukod damikyan dahil mga kialam ma alwada matawin nagbutang-butang hadith fabricated hadith bukun bunnal bukun hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. In tu sabab yan amuan into sakit kaya lammas in kaywanan kitab at tafsir. Al-wad'u hadfu al-isnad ibansin al-israiliyat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.